Dawa cia kurefia cia mwigana wa ciringi 43,000 muthemba wa cocaine na bangi iria cikoretwo cikiendio ni gikundi kimwe kia mbeũ njithi kiria kioikaine ta Confirmed kaunti-ini ya Nakuru ni cirikitie kunyitwo ni borithi. Kuringana na munene wa borithi mwena wa Nakuru ya irathiro Elena Kabukuru o hamwe na munyinyi wa county commissioner gicigo-ini kiu Eric Wanyonyi, kenda acio makoretwo magitwarithia na mbere biashara ya wendia wa dawa cia kurefia na guthukia muturire wa mbeũ njithi. Vijana wengi saa hii wakati shule zimefungwa wako nyumbani na wengi wanaharibika kwa kutumika kwa madawa ya kulevya. Mithogoto ya cocaine tumetaga drug na githungu ligana rimwe ya 50, nayo bangi tumetaga narcotic drug kwa githungu bangi ni mithogoto igana rimwe ya 20. Street value cocaine peke yake ni 30,000 street value, na bangi tondu hakiuma nginya ingi itari njohe turatathi-ini kilo imwe yothe ni 43,000. Eria yanimeranire gutigirira ni matabania mugururio wa kuhithukira aria maratwarithia na mbere biashara ya wendia wa dawa icio na muno makiria ona nginyagia aria marahuthira dawa icio. Ningependa kuambia machiefs wa sehemu hii na security yetu kwamba waendelee kabisa kufanya msako ili tuweze kumaliza hii shida katika sehemu hii ya Nakuru. Sehemu yetu ya Bondeni hapa iko na shida kubwa sana kutokana na mambo ya insecurity na mambo ya uhalifu ambayo imepanda sana. Tobendia wa dawa cia kurefia gwiki amuni makoretwo makinyamaria mwingi wa mwena ucio kuria makoretwo magitabaniria mwingi wara na kumaiya mbeca thutha wa kumahenia thimu-ini. Gukiria uguo ni mathingatetie mbeũ njithi kwaga gwikuruhania na maundu matari na uguni muturire-ini ni gukorwo mushara no gikuo. Tungependa kuambia wananchi na wazazi katika sehemu hii kwamba wawe waangalifu sana kujaribu kulinda watoto wao, wasiwaachilie hao watoto wauziwe madawa ya kulevya na wale walagai ambao wanatafuta pesa. Kedacio ni mareketie gwikio ngono kuria mahingiritwo ceceni-ini ya Bondeni Nakuru metereire gugakinywo igoti-ini muthenya wa rucio. Handu-ini ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara.